الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المحاضرة الرابعة أحكام الغنة. تعريف الغنة: صوت أغن مركب في جسم النون ولو تنوين والميم مطلقا، أي إن الغنة صفة لازمة للنون والميم سواء كانتا متحركتين أو ساكنتين مظهرتين أو مدغمتين أو مخفاتين، محلها النون والميم في كل أحوالهما، مخرجها الخيشوم وهو خرق الأنف المنجذب إلى الداخل. وأما مراتبها فستأتي بعد دراسة أحكامهما أو أحكام النون الساكنة والتنوين. yetti Allah subhanahu wa ta'ala nenan e tumbodirgol tumbodira nayabangal ɗo en ɓuri e daraɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sayyidi waladi adam wa muallimi albashariya. haray ɗin toppitaɗe toujours windandeji men ɗin ka dawra men ɗo. hande ko muhadara nayabo on wonɗo e yimum unwanu makko on titron ko ahkamul gunna, ñawoje o miijete ko. yoni ɗo yen natal damal tigi landal landano ɗo hanki kono hari fayda waynodirama tawi ko landal margal nafoore, mi yiye marugal hande ha o saayi ɗo jaabo ɗengal. goɗɗo landino ɗo e onon talibaɓen ɗo joni ɗi sifaji jangaɗi ɗo hurufaje ɗen andama har feere kala sifaji mum. o landino joni noon yarli noon haray har feere nden si a wowlinde sifaji ko har feere nde mari kon fof, si hawri tawi fof haray wowlorama ɗon en même temps, minni mo hiyi. sa ƴetti ɗo harfu e nder harfeje kafe ɗe janguɗen ɗe en ɗaɓɓiti sifaji ɗi janguɗen ɗi wonande har feere nden, si en wowlinde haray ɗi fof ɗi wowlorike ɗo. kon kala haray sengo mungo wowlorama ɗon. e won so ƴetti arra e ko ɗum ɓuri marde sifaji ɗuɗɗi ka. joni so winni ar si en anditi sifaji ra on en taway ka hamsu e ka jahru. ra on ko majhura, mana ko sifatul jahri o mari no laaɓi posko wonɗen e nande hito makko. so taw hara e yiyayno watarani sawtiyan en tawayno watarani sawtiyan no wadde ko innete kon ihtizaz, yani no diwnude no ɗumannade, saabu ko har feere ɗon ko de majhur. ar iwɗen ɗon arɗen ka hamsu, iwɗen ɗon arɗen ka shidda e ka rahawa e ka bayniya ka. amma ra on ko harfu bayniyu, par ce que ko sifa bayniya woni e makko. sa inni ar awa taynede ar ha feƴƴita fiyoni hito ngo dogatamo ƴaga. iwɗen ɗon arɗen ka istila e ka infitah. wiɗo wondema ra on kanko kono istila kañuma e istifal. wiɗo wondema ra on sifagal kon ko sifa mustafila, bimana hunduko kon hito gongo towata ɗo ko pratique. sa inni ar hito gongo ala yawde ngo honko yo dow ngo yalta sakko bruyi honno waɗa. arɗen ka itbaq e infitah. wiɗen itbaq ma infitah ko sa woli har feere to tawatanen ko munfate, hito gongo yalta e woni ka hunduko mubasharatan, ngo ala yawde ngo yaha dow ngo arta ngo maro ngo ronka yartugol ka. sa inni ar en même temps hito gongo yalta. aren ka sifaji ɗi ra on hertori ɗi inhiraf. inhiraf wiɗen ko oñagol hito gon ka. sa inni ar ay ngo oñiga ka seraji ngo ari ka tumbo en même temps. takraron sifa makko takraron. sa inni ar takrar haray ko takrar khafi, taw hana ko seeɗani woni ko takrar hunnoɗe kono yarata. en haaluno yimɓe ɗen ko ka fon ɗum e ta on mari sifaji ɗiɗi arayɗi kono harana e tan goto ɗi arata ka. inne ɗe wondema siko kaaf ma e ta si waɗama siko nanni at ma at ɗon ko shidda on no. sa inni ma ɗum ɗon ko hamsu on ka. non ko résumé ko landano kon hanki. joni arten ka darsu handeje ɗo e ñaaw darsuji men feƴƴuɗi ɗin fof hari e marɗi e wondi e gunna. tano janngude makharajul huruf, makhraju sakkitoron sappo e jeɗɗam on tawi ko yaltirde honɗum. gunna ka wa gunnatu makhrajuha al khayshum,
makhraju sappo e jeɗɗaɓon ko alkhayshum ko gunna yaltata ɗum sifa men sakkitoro mo jannguɗen on kadi hanki tawi ko sifa wiyeteɗo on ɗum algunna en anndi kuñade ko gunna ñuncagol ngol nde ñuncande iwayde ko kinal sa yehi kama harijul huruf a tawayde toon sa yehi ko sifatul huruf a tawayde toon joni nder ko jannguɗen ko fof en holluno wondema nden ñuncande ɗon ko ka nunu e ka mimu woni ko gunna o woni ka joni noon e nder fillagol janngin no nelaɗo alayhi salatu wassalam janngiri janniri sahaba en ha hewti zamanu men tawa ka nunu e ka mimu ɗon iɗi mari ñawoje sertuɗe nunu on e mimu on no mari ñawoje sertuɗe mari ñawoje si tawi nunu on no janngede ma mimu on si ɗi waɗama sukun haray hiɗi mari ñawoje ko ɗen wonɗen e janngude ɗo hannde ko ɗum woni ahkamul gunnati ñawoje ko woni gunna ñuncagol firen ɗi bindi ɗi jannguɗen ɗo après hannde ko ɓuri ɗum ko tableau fayda ɓurten gollude hannde darson e golle fayda ko tableau ha o gasa few après noon arten ko brochure onni tariful gunna anndingol ko woni gunna ɗum en janngini darsuji feƴƴude sawtu ko yito a ganno ñuñetego murakkabun fawodirgo fi jismil insan fi jismil nun ka nun ka ɓanndu nun walaw tanwina hayso nun on ko tanwin woni faala yen faamu e nunu ko façon ɗiɗi ko nunu windeteɗo e janngeteɗo ɗum ko an nunu mi waɗa ɗo tum ɓenna ɗum ɗo nunu direct ɓe noddiramo noon himo winda himo jannga no toon nunu façon ɗimmo ko janngeteɗo kono na windeteɗo no windirteno na sifa oɗo ɗum ko innete kon tanwin teddugal e mon tanwin pocce ɗiɗi dow ma pocce ɗiɗi ley ma ture ɗiɗi ɗum ɗo ko nunu kadi wiyete ko tanwinu wiyete ko tanwinu enen noddirten kono ñawore mum nden ko nunu kala ko annduɗo nunu no mari ñawore o tanwinu ara goɗum ko nunu ko ɗum sa arabu ɓen innay at tanwinu nunun talhaqu akhira al asma'i khattan aw lafdan la khattan ɗum woni te ɓennata tanwin ko nunu arayɗo ko sakkitode inɗe kono hara ko si a wowlimo fayda ko ɗon kaka haala wona ka bindi si minni ɗo joni masalan min si minni ɗo joni min mi holla on ɗo min ko honɗum mi jangi ko hombo makko mi jangi min ko mi jangi ka ko mi jangi min ala ko tono jungo ahi par ce que so inni ko o minna ko o so inni ko o minna ko o min ko ɗum waɗi si tawi nunu e tanwin ko ñawore wotere mari ko janggeten kon ɗo hannde o yiyay noon so yimɓe yiga tableau ko ɗum wonni ɗo walaw tanwin hayso nunu on ko tanwin wal mimi kañumma e kamimu gunnono kamimu mutlakan kan kadi few aywo ko fanda innal gunnata koko innete gunna ñuncagol sifa tun ko sifa lazima tun wondiniɗo waɗɗiniɗo linnuni e nunu o wal mimi e mimo on sawa an haysi tawi kanata nunu on e mimo laatike mutaharrikatayni ko ma na ma ni ma mi ma mu ma nu wiyete mutaharrikatayni hara ko masa ɗum poccal ley dow ma tural haysi ko ɗum nunu e mimo masa mo wonde e gunna aw sakinatayni ma hara ko sukunu waɗa an ma am ɗum ɓura andede mudharatayni si ɗum o hara ɗen sukunaje ko feññinteɗe ga nunu ma kamimon anday hande ko wiyete mudharatayni harana feññino tum aw mudghamatayni ma ko waɗeteɗe idgham mareteɗe ko harfere yeesore aw mukhfatayni ma ko suuɗeteɗe no fo en faamay hande ko wiyete idgham ma idgham ma ikhfa mahalluha ko honɗoni nokku hunna on an nunu koko nuno wal mime mima fi kulli ahwali ma ɗumaji mum e alaji mum ɗi fof makhraju wal haysum ɗo en ala fillitade janngino ɗum ok joni wonen wattene yilaka tableau ɓureten hande gollugol aren ɗo wiyen nunu waɗama sukunu fuɗɗore nunu on ko ñawoje nunu e mimo wonɗen kono fuɗɗoren nunu on wiwɗe wondema nunu e tanwin ko gotum ka
awacce mi waɗa ɗo tiire mi waɗa ɗo ka tanwino so woni pocce ɗiɗi dow ma ley ma cuure ɗiɗi so yi ɗum ɗo ko alqur'ana ƴette gila suratu alfatiha ma ɗum suratu albaqara ɓay nuru ma tanwin ala ka fatiha on ƴetti hurufaje huruful hijaiya nogay e jeetati on arata yeeso nunu ma yeeso tanwin alif on arata yeeso nunu sakina nunu waɗaɗo kowal sukun ma tanwin alif arata hombo halantami fi hon ɗum ko fi hon ɗum alif arata yeeso tanwin hara ko alifu mo fandi ɗen o na hamza o hara na hamza o alifu arata yeeso nunu sakinati ma tanwin fi hon ɗum très simple e wino wondema alifu ko alhaali goto peɗɗo mare ko wongoɗo hon ɗo harfu powɗuɗo ka alifu arata so wona harfu powɗuɗo andi mi faala ɓanginalngolon ɗo goɗɗo gasa woɓɓe mon innaylan joni enen alwaladu ɓendalam a ustad ɗo de enen min sutiɗo alifu no waɗa sukun na powɗuɗo o inni men le alifu arata si wona ko powɗuɗo minni hini o alifu ɗo o ɗo ko hamza ni wona alifu darsu ara noon mi haalan no mi huruful hijaiya on alifu windeteɗo on ka aranum alifu mbawum ko hamza noon ko hamza on mo yiyoton no wondi e laamu alifu laamu haramo himo mase inne mathalan al ard maɗum allahu on arano ɗon ko hamza noon kono hamza no mari façon ɗiɗi ɓennamo waslu e qadru ko hamza to waslin ni ko woni noon himo jogii mbaadi makko ndi o jogii ndin ɗo ko ndin ɗon alif o woni e mbaadinaade histoire no toon hakkunde hamza e alifu histoire ngala naabde ɗum ɓay tan non no fanɗi ko fi on ɗum waɗi si tawi alif on no mbaadinaade e honno mbaadi hamza o ɗum ɗon no toon haala no toon kono almuhim retene hunde wotte kala ko yiɗon alifu ka alqur'an harana alifu ɓooɗuɗo wiye ko hamza ko hamza ko imma ko hamza to wasl ma ko hamza to qata ko yeti hamza to wasl hamza mo masataaki fayde hamza to qata hamza masate harana sir ko ɗum ɗo ɗum woni hamza ɗum ɗo ɗum ma ɗum ɗo ta ɗum ɗo ɗum woni hamza ɗum ɗo men ko hamza wiyete idan awa si nunu waɗaɓe sukun ari hurufaje alhijaiya ɗen nogayɗe jeetati 28 wode 28 wataɓe fi on ɗum e wi wondema nunu on alif on arata ka so wi ka alquran nunu no waɗa sukun ma tanwin ari hakkal feɗen ari yeeso ɗon kon mo haray faala ɗen yinnude haray o nunu ma e tanwinuji no mari façon ji nayyi no jangirde no mari façon ji nayyi no jangirde ko nunu on mari ɗin façon ji nayyi ma tanwinuje ɗen tara ka nunu mari tanwin no mari déjà ini ko hunde wote façon arano no nunu on jangirte on façon ɗon no nodde al idharu façon arano façon ɗin mon no nodde al idgamu façon tam mon no nodde al iqlabu maɗum al qalbu al iqlabu façon naya bon no nodde al ikhfa khalas ɓenna ñawoji nunu on e ñawoji tanwiɗo on si huruful hijaiya ari yeeso mum ɓenna ko ñawoji nayyi ko ñawre wiyete nden al idhar al idgham al iqlab al ikhfa joni noon ko won ɗum woni darsu men on koyen andu ko honde tuma oɗo nunu o wiyete ñawore makko nden ko idhar ɗen an nunu on hukmuhu ñawore makko nden e o nokkuɗo ko alqur'ana idhar o nunu on ñawore nunu on ɗo ko idgham ma ɗum ñawore makko nden ko al iqlab ma ɗum ñawore makko nden ko al ikhfa après ande honno jangirde ɗum no woni darsu ko heewi kono noon e janggoɓe to juuɗe fayda ko ɗeydal e ɓurete jangede kata juuɗe en ala e meeɗino ha ko honde tuma
honde tuma nunu waɗaɗo sukun ma ɗum waɗaɗo tanwin ma ɗum tanwin si ari ko honde tuma wiyete ñawore makko nden ko idhar ko si huruful halqi kalfe yaltayɗe ɗen ka dande kalfe ɗen jeego yaltayɗe ɗen ka dande si ɗe ari yeeso nunu howaɗo waɗaɗo kowa sukun ma ɗe ari yeeso tanwin haray nunu on no wiye ñawore makko nden ko izhar noddirte comprendre kinna tan mi kalfe ɗen nde yaltayɗe ɗen ka dande ko hamzun fa ha'un thumma aynun ha'u muhmalatani thumma ghaynun kha eto fata adu fanano mali alif on e hamza on de konto yalta kadani aqsal ayn on e ha on kadani konto yalta wasatu ghayn on e kha on adnal te do kalfe ko kalfe dane ko dum sibe inna di huruful halqi kalfe en kadani awa ratene hunde wote si alif ma hamza ma ayn ma ha ma wayn ma kha o yika alquran no ari yeso nunu waɗaɗo sukun ma no ari yeso tanwin so landama ko ñawore on ɗum ni inne ali ibhar ni ñawore mum nden ko ibhar ok joni noon ko honɗum no woni ibhar yen faamu ɗum ɗon waɗen pratique kon kadi feƴƴi ko wiyete al idhar ko ɓangingol ko haala simple al bayanu ko ɓangingol kono ko faanda ko wiyete idhar si ɗeɗo kalfe ari yeeso nunu waɗaɗo kowal ma tanwin ko ya wowlu nunu on ko an wonɗo an wowlu mono o wowlirte noon no o masirano wata ɓeydu ta ɓeydu e ñuncande makko nden hay e fus joni par exemple nane mi windiɗo an ka mi windiɗo joni si windiɗo nunu maɗima sukuru comme de ɗum ɗo jangirte ko an ka an aw si ɗeɗo kalfe jeego ari yeeso nunu ma ari tan wi no wowlirta noon nunu on siko feere o woni fuy ala yeeso makko ko noon haalirtamo kadi so ari ɓaawa ɗe kalfe ɗo ko an amta man amana e al an har a ɓeydata hay e fus e yinnata on ɗo ñuñcatake ñuñcete de par ce que an ñuñcande laslire nde nunu o wondi e mum nden ga en haaruno innude wondema nunu no wondi e wunna ga ƴon sayni an ɗum noon na wunna noon kum ɗon ko wunna kono ko toso kum ga ko noon haalirta no nunu o yaltirta noon ka hunduko ta ɓeydu ta inno awa an min ɓe faala haalde ko en an hatta ɗo joni fiye ye yaw seeɗa aren mise ɗen joni noon mi faala on hollude wondema ko façon ji honno ardata ka alquran ko 3 façon wonde aray hara o nunu e ɗeɗo hurufaje hara ko e kalima goote ɗe woni par exemple ƴetten exemple hamza on inne wanowa yan awna suratu al an'am ka enna yan awna kon ni haɗen kureji ni fiyo faam ɗum ɗo kon ɗum ni nunu ka ɗum ɗo kon ɗum ni hamza ari yeeso nunu ka e nder mo gooto e nder kalima woni jangirte yan awna lanni yan awna ka fatiha sayni an amta ko ayno ari yeeso ka naya ñuncu naya ɓeydu ñuncande nde nunu o moƴƴindinande an amta ok joni no wonde ɗo ara hara nunu on ko kalima goo feere ko mogoo feere hamza on ara kañum kadi mogoo feere kono hara nunu on ko fen ko sakkitode kalima arano on hara hamza on ko fuɗɗode kalima ɗimmo on ka ndareɗo wono man amana man amana kon ɗum suti ɗen ɗo ina ɗo nunu ina ɗo hamza ka joni noon nunu on koye o moɗo woni man
ko kalima feere jogo ka amana kalima kadi feere jogo ka man amana o yiɗo man on ko feere amana on ko feere kono toujours ko jangin goto man amana aren misal tanwin hara toujours ko nun inne adabun alim adabun alim ok ɗo kadi hino adabun hino tanwinuje ɗen ɗo ka no wawi wonde adaban alima wawi wonde adabin wawi wonde bamma bimma mum almuhim en heeɓiɗo tanwinu hamza ari yeeso kono jangirɗa non ɗo kono jangirta ɗo kono jangirta ɗo so landama gila hande ma gila janggo mi fonti alquran on ayni ɗo yan awna minni nunu nde ñawar maɓɓe nden ko honnon ko aynanan ko al iru ko on woni te ivoire ko feññingol nunu on hara ɓeydali e wonna lasli o hara ɓeydali lasli mo nunu on wondi o hara ɓeydali yan awna man amana adabun alim sen daari en taway kalfe ɗen fof hiɗe mari ka brochure ɗo ndaare honno hamsa o woni yan awna man amana jannatin alfafa wiɗon ka tanwinon ka may vite vite aren ka ha on nunu on e ha on kalima goto kalima hombo yan hawna yan hara ko kaɓe ko feere man hajaro man amma siko tanwino wali kulli qawmin haade min haade ok amma siko aynon an'amta si tawi kaɓe ko feere in alayka si tawi ko tanwin inna rabbaka hakimun alim mayka ha siko kalima goto wa tanhituna min hakimin naman min hakimin siko kalimata tanwino min hakimin hamide min hamide amma siko way fasayunghiduna min ghillin azizun ghafur amma siko ho والمنخنقة من خير عليم خبير القرآن أنفو ɗum heɓata nun no ardi e ɗe kalfe si wona sifa ni na noon ɗum ɗo tu wonto kono ko sifa ni ñawore ɗen ko irhar jonno ko ɗum wattanteji ɗa ɗo o yiɗe kalfe mi jeeya e ko mi taski ka e nder ko darteten ko no jeeya e nokkeli ɗi mara ɗon probléme laɓɓingol tanwino on laɓɓingol nunu on e tanwino on e ɗe kalfe ɗo a yiya tungo yawitoɗa kono ko heewi ko so ƴetti won wa an'amta ko heewi kon ko inna toon ko an'amta ane a wattanta ɗo yiila seke si a wattana yiila ko heña waɗɗa kala kala ɓantuɗa ɗengal ngal inna an haralude ala tun an'amta ay an'amta sella an'amta ko an'amta watta yiila ɗe ɗo kalfe ɗe mari ɗe kala goɓe go inne ko fiyoɗum nde waɗante ihar mincatake e majje ko par ce que hiɗe woɗɗi a jahade gahaɗe yalta hiɗe woɗɗi anno si har feere no woɗɗi fayda aray hay woɗugol nde ɗe mari hono jippidde seeɗa ko ɗo de si tawi alaka ñuncede e majje ɓenna hiɗe woɗɗi almuhim en faami ñaawol arande no ɗen ni ihar en andi kadi holno jangirte o andi wonanigol man amana man ala man amana yufin haaw adabun alim na adabun ɗum ala toon woni noon komi haalanno on ko an tun a wawata ko be jentoɗa be jangga wiɗo karamakoɓe sellinɗo o sellinanama en gayni ñawɗarana ɓe joni noon no toon karamakoɓe wiyeteɗo ulamau dabt e temoɓɓe karamokoɓe ulamau rasmi wa dabte karamokoɓe windayɓe winduɓe ɓen alqur'ana on e masuɓe ɓe
enen ɓe janga en janga tajwidi ɗe ñawoje karama koɓe waɗuɓe ɓe rasmu e dobtu ɓe mari toon laawol no famirten ko idhar arana kadi ɗuma ha ton kamase so yi nunu ka alqur'ana mo waɗa sukunuwal kowal hingal winda hingal hara hingal winda taw ɗaffutu ko ɗeɗo kalfe woni yeeso ya nunu no waɗa minni sukun kono hara kadi hingal winda ka ko ɗeɗo kalfe won toon karama koɓe masuɓe alqur'ana on ko ɗum woni mande idhar maɓɓe on kamɓe koyo nunu on koyo kowal ngal winde ok so yiɗe tanwinuje hara hiɗe woniri ni fade mi desina hoore ɗo hara hiɗe feppi siko pocce ɗiɗi dow hiɗe feppi siko pocce ɗiɗi ley hiɗe feppi siko ture ɗiɗi ngara no hippa e hoore ngal ngara no windira ni ngara hippa hoore ɗo si woniri ni ɓenna a tarkibul ɓennata gandal winduga kono ɓenna tarkibul harakat ande ko ɗeɗo ari yeeso to ɗum ko automatique e so alquran ɗo on daari ko noon yiroto kono min sago nayi on heɓiri gandal tajwid on gon sengo ɗon inno men innano nunu no masa ɗon ko idhar faame si ɗeɗo hurufaji ari yeeso nunu sakina ma tanwin haray ko ñawonde ko ɗum ko idhar en andi tan idhar jangirte ka en andi se yaari ka bange windugol alquran e ka masugol no e yi tum nunu waɗaɗo kowal haray ɗo lanni andirten noon kowal ngal sukku noon ko nunu na zéro rowmo 100% yiyoton koni sukku noon ka nunu koni sukku no windi hay na nunu alquran sukku noon koni ɓe windirta ko hawum to sokku hari ko ho he hari ko ayini hari ko ho ko dande ha on taƴa toɓɓere nden itta fi honɗum o ha ko ƴetta ko e hafif ko innete ko hafif no hayfi mase ɗen fof so landama ko masal hongal hayfi ngal ala hay 1 kilo seke ko 0,1 kilogramme ngal ala ko sukun ala poids kañum ko masal hayfu ngal kangal ɓuuri hayfude mase ɗen ɓurgal teddude ngal ko kasra poccal ley après tural après poccal dow après noon sukun joni ɓay sukun no hayfi ɓe daari ko mo hombo signifie ko hayfi ɓeni hafif ɓe taƴi ha on ɗon ɓe famɗinimo wonti sukun kanko wona e masirede ko hawum to sukun wona e masirede sukunuji ɗen fof ko alquran e faami en gayni ñawɗe aragal nde ñawɗe ɗimɓe ɗen aɓiɗo hama haalano ko yiɗo fam ɗo moƴƴa watte ɓe yina moƴƴa